Pozdrav svima, danas ću vam pokažem kako da skinete filmove sa interneta. Sve što je potrebno je da odete na linkove koji će biti u deskripciji. Evo ga. Ovdje kucate naziv filma koji želite da skinete. Ja sam uzeo za primjer Ip Man. I idete Get this torrent, Launch Application. Odabirete lokaciju gdje će da se on skida. Ovdje je naziv filma, folderi koji su tu i idemo OK. Ja ću stopirati dok se ovaj film skine. I kada se sve skinulo dobit ćete ovakve fajlove. Ovdje vam je film, imate i neke slike od autora i tako dalje. Zatim ostalo nam je još da skinemo prevod. Za to ćemo ići na ovaj sajt ovdje. Ovdje kucate naziv filma, jezik, željeni jezik za prevod i to je to. Sljedeće što nam je ostalo je da pogledamo ekstenziju filma da bismo bili uvjereni da prevod neće brzati ili kasniti. Zato nam je bitno ovo da gledamo odavde, znači odavde od godine 720p BVR RIP X264 GIFI. Znači tako istu ekstenziju moramo naći na titlu. Evo ovdje se brzo potrefilo da skoro ista ekstenzija bude. Znači evo, potpuno isto. Idemo na skinite titl. I skinite titl. Ovo zatvorite. Ja ću sad morati da pauziram dok skinem WinRAR. I evo ga titl koji smo skinuli. Sve što je potrebno sada je da je ovo ekstraktujemo negdje. Da ću odmah ovdje ići na radnu površinu. I extract here. Ovdje imamo ćirilične i latinične fajlove. Ja ću prebaciti ovo. I sada je ostalo još da ubacimo ova dva fajla koje su skinuli za prevod. Znači samo kliknemo paste. I to je to, ostalo još da pogledamo da li sve ovo funkcioniše. Idemo pogledati. Kao što vidite film odlično funkcioniše. Titl odgovara, niti kasnije niti ide pre njega. Do sljedećeg tutoriala lajkujte, šerujte i subscribeujte se.